Yes, hello mga ka-150. We're done sa amo ang decorate. Yes. And we are ready. Abasing kay Ers ni nga pagka-skirting. And then na sila ako mga kauban. Yes, Yes. mga 150, we're all totally done. We're done, not Jules. So, Then excited ba? Huh? Are you excited for the party? We're so very excited to meet and greet her family. Yes. Because they are the famous vlogger queen Bohol. Yes. Her family. True. Number one ata sila, di ba? Yeah, because Because they got in the 5.5 million subscribers. and it's already featured at the And her and the husband of Ahern. is already featured in the Husband of Ahern. Ahern good. Is a- Afam di ay kataapa mo niya. Featured in the Kapuso Manchester so the Santa Claus through of Bohol. he's a kind person. He is a benevolent person. He is a good heart and so si Kylie. Yes. So, mauna ni siya, mga 150. So, mauna ang mag-birthday karon si Baby Tia. Tia is so cute here, oh. Yes. Baby Tia and Madam Lynn. Yeah. See? Look, guys. A few moments later. Yes, hello mga ka-150. And now, na-meet na jud namo ang among mga idol, ang Ahern family, and also Erica and Brandon. Oh my God, sweet jud na silang duha. So, hi! Yeah. Mommy of Erica Ahern and Daddy. What is your name, Daddy? Kumusta ka, guys? Ako si Brian. Si Brian. Okay. But my rap name is Ahizi, so call me. Yes. Friend of Brian. Friend of Brian, Yeah. Joseph. Single. Single? Married na. Oh my goodness. Little young sister. Youngest sister ni Nomo. What's your name? Tell them your name. What's your name? Oh, Your name? hey, sweaty girl. What's your name? What is Wow, she's getting all shy. She is shy. Oh, Shy. she remember her name. Good job, Kathleen. Kathleen. She is shy. Shy tiglabas, shy tigdungag, shy tigmugas. Yeah. Mo na si shy. Stand Ciao. up straight. Stand up. Ano, mami? No, you're Mami ni not. Erica Ahern. Ito ka ni mo, Gotta go te. pee. Mommy, My he's gotta name go is pee. Jodeline. Alright. Jodeline. Faith? Charot mga think baka you jud must yung be duha, oh, diba? Ay, sorry. Kabang 15 nakuha na dyan na si ma'am. Oh my God, nakahawin na ako nito, oh, diba? Kaba mo mga ka-150, mabutan dyan din sila. Thank you. Yes, napaka down to earth dyan sila. Mo na nga, kuhaan dyan, murag na inspired dyan ko ninja as a vlogger. Yes, mga ka-150 nami. Kani mga tuhan na, ay kani mga family. Kuhaan may upat ni sa channel, Sister Rakas Barbies. Sister Rakas Barbies. Yeah. Hi guys, welcome to Sister Rakas Barbies. Don't forget to subscribe. Yes. Hit the like button and comment down below. Yes, for thank shout you so out. much. Oh my God. Thank you guys. Gani, sa una nakita na sa kuhan, gani nakita na Video Jun. sa YouTube lang ni Jun na mo makita pero karon personal na. Yes. We try to go there kanang sa Jumbay, madam, pero wadyo may kuhan kay pandemic man. In shot lagi ko ni channel ko kay friend man ni ba. That's mo good hope. Taga-asin na, no? Ana sentro. Asa yung balay? Sentro. Ano sa poblasyon. Kami nag-declare ani mag-declare ni ma'am. They're doing like fashion For mo ka buok. Oh, for you sa book ma'am. Good luck sa iyong channel. Keep it Thank you, up. Jud, ma'am. Isa may masulti ni madam, nakita mo ng Sister Rakas Barbie. Abastig. Mga gwapa ka ay.
Yes, ako dyan to. Tawanan. So people Yes. are always Funny. because I don't know if to tell people. Keep Yes. vlogging lang mo. Keep vlogging. Sad because Lagi ma'am, there's always magbay pag chicks over there. magbay pang punin. That's July. Came from in Taliban. Then, And we kwan had, pa mo Madam, video. Madam Mag. 21. Hi, Madam Mag. Madam! Pak! Madam Mag. Say hi to the vlog. Erika, say hi to the vlog. Hi. Hi, Erica! Later on, akatong gingon na ni mo. Ah! Di ba? Go there. We had our Simple pero gwapa dyan Japon, di ba? Masigang taon, napapaok ko. Ang kilay, gipapa. Gipapa, ang kilay ni Erica Ahern. DDP. one after another. Otihan. Sa mga nakadambay, sa mga balay irin. Welcome to my humble house. Abasi! Singan sa mga channel. Sister Rakas Barbies. Kami, Ayaw. sister. Ay, kami ulam. Kami, kami Yeah. pa. Ayaw man. Kato isa, katong plating. Ay, kana. Mag... Nag-challenge yung magtoko-toko. We still have that. Wapa, magbuhat pa mi. Ang name. Nami ka na. Uy, dako makagtutoy na ako. Papa, ang papumpom. Ay, Buang. Dapat na ako. Ako dyan nag-browse. Sa mana, insult na lang mo ha. Kano sa mga flat. No one's saying he's gonna have a little cute doggy farm going Oh, on. nag-skill ako. Aha. Mo second year college na. Ahern, guys. So late, man. So Nay kinamanghoran niyang kinamanghoran niyang isuon. it's doing good. All this. Very humble girl, very very simple. And they didn't have any dogs. Basta timong kwan. Say Erica Ahern. A few moments later. Yes, we are Basta man. Yes, so ayan mga ka-150 na mo mga idol. Yes, si Erica. Yes, imagine ang idol. Oh my God! Dapat ako ang idol. Oh my gosh! Don't forget to subscribe. Sister Rakas Barbie. Yes. Thank you. Oh my gosh. Dai, ba pa dyan ang amiga oh, di ba? Dahil yung sister, na po ni siya vlog. Hi. Yes. Hi guys, don't forget to subscribe her channel. Thank you. Sister Yes. Rakas Barbie. Yes. Kita ate Brad. Brad. Ha? Si Jeremy Dekit. Wala ako na din nahinong. Oh my God. Asa sa asa man, te? Dere ah. Sa mga call 50 na nag-Japanese na. Kakakit live. Yes, Kaka is live. Thank you, ma. Asa to sila? Asa na sila? Yes, mga ka-150. Wow. Yeah. Yes, mga ka-150, slice namin sa U-Box. U-Box is live, but vlog is live. Ma'am Ling. Yes. Ayan mga ka-150 oh, naigadua na tog volleyball. Yes. Yes, si ma'am. Si ma'am oh. Oh. Asa mo day? Abi nagmuli na mo ay sa town pod. Oh my gosh. Napagapat ko tungod ninyo. So man na mga ka-150 off. Nindot dire mga ka-150 kay ma-enjoy jud mo mga ka-150. Shows you back to like I will shout. I had a 14 here. You already have to shout. Wait, hold on. So I went from Boston to Manila. and then Manila to But it's 1 week in Manila because you can't leave your hotel. What you have to Manila say to is, get Mommy, please help me with my shoes. It took me a week to get my test back. So mga ka-150 ang
mga sis na ako, kay nikaka naman sila, kay gigutom na alis. Diba, 150 na lang tanin June. Nagpagkain. Yes, mga ka-150 agent. Din ako mga ka-150, nag-video ko kay ano, oh my God. Nakita dyan, nabusog ko tungod nila, nakita ko, oh my gosh. Idol dyan na sila, oh my gosh. Yes. Kasi kadapit nagkabisi mo ka. Naban na ba siya ko sa plano? Ano naman sis? Wow, wait sa mga sisis. Wow, pretty si Kylie. Oy, pak. Namo, kung may diet to. Pak, money diet niya, mga ka-150. Money yung diet. Yes, mga kaunti, hijak-hijak lang pag may time. Wow, lamis mga foods. Uy. So, welcome back sa atong vlog. Madam, thank you Jud so much, madam. Ma! Ano rin ninyo mga? Ano din Mad. Hi, te. Madyong hapon. Muli na naman na sila, no? Sana sila ako nag-play sila dito. Finally, we meet my sister and my brother. Ahern, Erika and Brandon. Sila ko mga kapatid. So, mauna ako sister and my brother. Yeah. Where's your brother? OMG. Mga kapatid, the first time in history nakita namin sa ako ang sister and my brother. Mo na yung biological sister and your brother. Yeah. So say hi to our vlog. Hello, vlog. Say hi to Sister Aka's Barbies 150. Saraka. Yes. Yes. 150. Hi po mga 150. Yeah. 1.5 na karon. 150. Na-exist na gumikan sa Cove. And also my brother. My brother. Oh my goodness. My brother. I'm half. Hi Sister Akas. No, I'm half Africa. Yes, I'm half moon. American, yes. Black American na ito. Black American and American. So, Filipino. oh, pure Filipino. Ayaw pure Filipino naman din. Human. Ha? Proud human being. So what can you say to our vlog? Si Miss Subscribe Erika. mo guys and don't forget to click the like button. Abi no, mag-night swimming ka. Pwede? Oo, pwede raman good. Ana raman lakunon naman good ang dagat. Kana cave. Shuri cave kay kuan, ngit-ngit. Aturas ka ng kuan kay bay sugo. Aturugos ka ng bituon. At maonay ko. Nice man good mag-night swimming didto. Yeah. Kay fresh kayong tubig paron. Maybe I am Yes. their youngest mother. Ah! Yung abasting. I am your mother. Ano ra gud bituon day? Oh, di ba na may suga? Pero sa cave pool, pwede ra po tomorrow na matubahan. Kay ngit-ngit ma. Okay. Mo gani. Kompleto kayo tomorrow na. Dagat na raman ta Erika. Pwede dahil. Pwede man good. Ano? Kay ladyo ra magpilot pulis. Pulisan. Ano mo? Moli mi. Des naagi ato mina. Des naagi ana minatog sa jung higdaan. Ja. Moli mi kay na another invitation. Abasing. Unsa ni grado nimo Erika? Grade 11. Oh wow, grade 11. Nabadyo kayo po amigo na nag-eskwela UB bidit ako. Trapuan pa na. A few moments later. Yes, mga ka-150. Then, here, nag-play sila volleyball. Sasi, player about judig volleyball. Patay jud mo. Banjakan jud mo. Banjakan jud mo. Yes. Yes guys. Mga sasi. Hi. Hello.
Lo, ingit-ngit man ta, oy, sorry. Mga gwapaps dali na ko. Yes. Madam, muli na ka, madam. Yes. Bakit ako? Ako ba? Mm. Gwapo dyan ko ba? Sige, te. Thank you. Dali. Say hi. Say hi. Yes, that's good. Kamusta man sa sing? A bit tired. Kwan very kanang na ay very blessed na nakaani mi danhi nakapanihapon nakachika sa mga one of the bonggas nga mga kuan like the Brandon like there and the kuan in the Oy, nara mo day tarong mo day ni. Oy, nara mo day. Oh my my God. face look sounds familiar. Yes. Grabe. Dagang lagi tawag din ito. Parang na pod. Oh, Ah, mga naa sila. ang Dagang kay kuan manguday kining nay kani mangud laay magudi sa jam mo tong panian po nilang mga bata sometimes kay para po malingaw ang kanang nay ilang Baby. bata dani. Magduwa-duwa na sila. O magduwa-duwa legit po sila. Brandon. Char. Yes, we're playing volleyball. Right, volleyball. So, believe ko din ang sesi kay ana dyan mo volleyball. Bow. Taro nga, Sesi. A big fan here. Go, Sesi. Ikaw ka, Bob. Brandon, kamaka mo. Volleyball. Ay. How you like that? Basig, maigo. Diyok ka din ni si Jang banjak-banjak ni Sesi. Kobe! Per TV, pak. O. La, papaka Sesi. Pasniya. Pasniya. Pero nay pasniya. Katong kinaon na ko rin anak ko shy type pa kaya. Ikaw, guys, diba ko sa man? Yaya na rin. So, ayan mga ka-150, siya po yung ano, nawawalang kapatid. 150. Finally, we met na jud ang mga among mga gipang idolize sa one of the famous vlogger here in Bohol. Yes. Sila Erica and Brandon, I guess. And also to the... sure. I'm not sure ako sa lang real name jud. Murag Erika yung kanyang pangalan oh. And also mga sa iyong family. So pretty and so handsome jud. Yes. Sa imong pag-vlog ka ng asa ka na nakakuan. Na-inspired ka sa imong mother. Oh. Then how's it feel nga kanang nga na sikat na ka? Pero man. Mura gyud pagwa na no. Pero unsa may feeling nga Okay, pero pag kinahanglan jud char. Pero kinahanglan jud kanang mura jud imong feel na kanang mura feel artist na tangan ni kani ba mura ni kasumay ko gana. correct. Di kay Mabot ang time ninyo. Pero kanang imo ang time nga kanang may ka nga sikat na lagi kuno kay nay kuan. Unsa ba yung feeling ni mo dan nga murag ma-overwhelm ka?